noma sekumbona uShembe kodwa manje angamkhetha akagxili kahle ngiyayibona imisebenzi yakhe kodwa akagxili kahle kuShembe hayi insizwe sisabe sesiyeJudiya hayi ngisho uShembe lapha isonto ngiyagida asibona uShembe lapha eJudiya isithathe bese bekuba kuletha ngo8 to 6 again singene emuva evenini back mina ke ngangafuni nganqaba ufuthi ayangini lapho yozana uShembe nje angazi into umhlangano kaShembe hayi ethu kwabona nje khibidlidli uShembe sifika mfowethu lapha kuyanikela line mude siza nje iqekelile uye nomfowethu omunye lo sokuthi wedlula bese lithi hambani nobabili nonikelwa imali Shembe theseza nje ona iqhamu ukuthi ngona nkosazana yabona ngaqhoba kanje singapha eceleni lathi lo umfowethu ebuke mina ngambuke bokubizwa wena ethi abantu kubizwa nina sofetini lapha sibiza uShembe mazi lendoda biza Facebook ulona ke ngaba naye useke bona kuyaguqa Facebook amguqa bese uShembe sikhala ngani asazi angangifaka qale ngithini mina hayi ngakhumla ngacela umsebenzi ngokuphila cela kwakho umuntu cela ukugana lo kushobanisa lo yakubona kunokuvala manje isaba insizwa lomuntu lona ngamsaba lo muntu hayi bese baba thana amafutha yabona amafutha bokuqala apho sizobawa ngoba umuno wakho angena amafutha e8 sobabili abusa amafutha yaza thatha iqhibi sasotha samba kanjalo nje uma basisamba usethi mfowethu usilindile lapha umfowethu bonga hawu uShembe umbizela yana ubiza kanjani ubiza nje nenhlahla ibizwa ngaka nenipo qanga ungazi lapho lo hlahla cha mfowethu sophethela amafutha ngiyabunga lebhusi ile ngiyazi impela ayihlukile phela lebhusi engiyaziyo pho bathi siza kanjani lapho lebhusi ifana sithenga store ngibuza ngiphunda ngenhliziyo uma suwa samba sesiphuma lendlela ezansi sihlangana nesizwe zazimbiza intathu